Sa pagtugakan bulkang mayon na bilugan sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asin hararuman istoryang ini, kaya pigrurundong rinurok yaw ni digdig. Kagsawa pag-usanang pasyaran manggad paparte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang itinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Kabusing da nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa, kagsawa. Sa pagtugag kan bukang ngayon na bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Nguyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararom ang istoryang ini, kaya pigrurumdum rinurok yaw idigdig. Kagsawa bato sa nang pasyaran manggad paparte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma, orgulyo kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Gabusing da nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa, kagsawa, kagsawa. Sa pagtugakan bulkang mayon na bilugan sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararuman istoryang ini, kaya pigrurundong rinurok yaw ni digdig. Kagsawa pag-usanang pasyaran manggad paparte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang itinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Kabusing da nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa, kagsawa. Sa pagtugag kan bukang ngayon na bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Nguyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararom ang istoryang ini, kaya pigrurumdum rinurok yaw idigdig. Kagsawa bato sa nang pasyaran manggad paparte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma, orgulyo kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa day nanggad malilingwan. Gabusing da nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kagsawa,
Sa patugakan bulkang mayon na bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asin hararong man istoryan ini, kaya pigrurundong rinurok yaw ni digdig. Kadsawa pagod sa nang pasyaran manggad paparte na kan kultura kan samong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga. Kadsawa orgulyo ka kan banwaan, kadsawa day nanggan malilingwan. Kabusing da nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kadsawa, kadsawa. Sa pagtugag kan bulkang ngayon na bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Nguyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararong ang istoryang ini, kaya pigrurumdum rinurok yaw idigdig. Kadsawa bago sa nang pasyaran manggad paparte na kan kultura kan samong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma, orgulyo kan bilog na daraga. Kadsawa orgulyo ka kan banwaan, kadsawa day nanggan malilingwan. Gabusing da nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kadsawa, kadsawa, kadsawa. Sa pagtugakan bulkang mayon na bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asin hararong man istoryang ini, kaya pigrurundong rinurok yaw ni digdig. Kadsawa pagod sa nang pasyaran manggad paparte na kan kultura kan samong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga. Kadsawa orgulyo ka kan banwaan, kadsawa day nanggan malilingwan. Kabusing da nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kadsawa, kadsawa. Sa pagtugag kan bulkang ngayon na bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Nguyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asing hararong ang istoryang ini, kaya pigrurumdum rinurok yaw idigdig. Kadsawa bago sa nang pasyaran manggad paparte na kan kultura kan samong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma, orgulyo kan bilog na daraga. Kadsawa orgulyo ka kan banwaan, kadsawa day nanggan malilingwan. Gabusing da nagbabayle, gabos kami nagkakanta sa bilog na banwa kan daraga. Kadsawa,
Sa pagtugakan bulkang mayon na bilog ang sarong istorya sa probinsya kan Albay. Ngunyan yaon parte kan simbahan na sinirungan kan suanoy kong mga kabarangay. Magayon asin hararong man istoryan ini, kaya tigrurundong rinurok yaw ni digdig. Kagsawa pagod sa nang pasyaran manggad paparte na kan kultura kan sa mong banwa. Ikasamuyang ikinakaugma, kurahaw kan bilog na daraga. Kagsawa orgulyo ka kan banwaan, kagsawa